na sisi kama serikali ya county tumewaambia watu wa NEMA wasuspend any public participation kwa sababu ya ile ilitendeka. Wameplan next week wafanya public participation upande ule karibu na River Yala, lakini tunaenda kuandikia barua officially wasuspend any public participation kwa sababu tunataka area hii cool. Kusema pole sana kwa wale wenye wamepoteza wapendwa wao kwa hii mkasa yenye imekuwa hii ya gold miners. Kuna wengine wetu wamepoteza wapendwa wao, kuna wengine saa hii wako kwa hospitali, kuna wengine wako kwa cell. Na mimi naomba serikali tafadhali, hata kama watu wangu labda kulikuwa na rapsha mingi na vurugu, mimi naomba kama mama mzazi, tafadhali wale wenye wako ndani watoke, na wale wenye wako kwa hospitali pia serikali itusaidie. Hii mambo ya NEMA, hii mambo ya gold tusimamishe, tupate amani, tupate suluhisho yenye natakana. Tufanye civic education ya kutosha, kwa maana haraka haina baraka. Haraka imefanya watoto wetu wamekufa. Haraka sasa wengine wako kwa cell. Haraka hata viongozi wetu kama MCA Ann Mulwale saa hii ako kwa cell.